Саханурудный сурьячта Максим Горький атынан РСФСР государственной премиятин лауреата, Булатын Уюнскай атынан Саха Республикатын государственной премиятин лауреата, Российская Федерация культуратын үтүелэх үлэхите, бөдөң общественный деятель, Саханурудун история тыгар беле солу ие халлар быт, бир дойдулах быт, Сафрон Петрович Данилов мусустар 19 күнгер төрөбүте сүйс сахын туолар. Горный лугун Петр Авакумов атынан кин библиотека Данилов жыктана республикатягы акция ыттыбыт. Бу акцияга республика бит сүрбетүет улуга, Хаңалас үйе бүлү Жиганскай, Кебейи, Ленскай, Меңе Хаңалас, Мирней, Нам, Нюрба, Сунтар, Татта, Усалдан, Усмая, Усяна, Өймөкөн, Өлөн, Томпо, Орто Халыма, Аллайыха, Анабыр, Булуң, Уонна Джекускай корат кыттыны ыллылар. Вакумов атынан кин библиотека коллективе Данилов жыктана акцияга кыттыган ытыспыт республика бит библиотечный ситимнеригер, осколаларыгар, ону тахынан кыттыны ылбыт, көхтөх агачылар бытыгар барға макталбытын биллере бит.